بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الإمام النووي رحمه الله بوافا صالح حديث كترين ميدو درس وارغون من بلالني فتوك مؤلف رحمه الله فتوك بيان كرا وافا تيمان حديث آدي هتروان حديث هذا تيمان حديث قطوك مؤلف رحمه الله بيان كرا في عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. آدمی حدیث کی وس عمر بن الخطاب ودرکلو عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما گارہو بباب گنائسہ و حدیث آدھے ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ودالوی تمن اڑوے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربات إسلام كم بنا بكم وني فسكم بكمتش أي شهادتك ده كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مي ده كلمة ينهكيوما نماذ قائم كرما زكاة دينما حج كرما آدي رمضان مهوغي روضيفم آدي مي حديثك بيان بكم وني إسلام كموغي ركنتا algon men kurin do wahaka dekki jibril hadis ga wes islam kam ge rukunta fahikama bayan wege ngaisave ehnames me hadisu ga rawi ge faratun koda tafatun ngaisse boy ei islam kam ge rukunta bayan kore vihidu me hadisu ge fasuna rukure gotuga mioti ramadan ho ge rodai fawaha ekama kuri ge hadisu ga bayan wege ngannani rodai fumaki islam kamuge hatarwana rukun kama miga ilmeri vidal wani mitage mi tartibaki mi ei tartib dhikri mihanatuga huddavege ve isfas koffa niwa koffa bunu evomo islam kamuge rukun tabba aisa wa tartibaki jibril hadis ke wa tartib ei furtama shahadatu gede kalima la ilaha illallah muhammadur rasulullah an hekiu ei furtama rukun den namaz qaim kurun den zakat dinum den ramadan ho gero dehifun den koldana kan libin wa miha hajj ade mi islam kam ge rukun tak ge sharh algon men e hadis ko komisar ka kuriya gingo sawane mi hadis ke sharh ga algon men ehem muhim fawaid mi ga balalan ei Allah subhanahu wa ta'ala islam kam ge rukun ta bayan kore vihiduga tafat ekiyeki hankama gule gotum mi iman kam ge rukun ta bayan wegen ve ade ege hikmata ki Allah subhanahu wa ta'ala ei hikme wanta ilahu ke hikme wanta kamun insana imtihan kurebu mattaka tafaat ekiyeki goikkota insana imtihan kurebu mattaka mi islam kamuge fas rukun ege fas gota fas kamen hasil kurmunga maqsaduga levi egatun शहादत के देखली में कि इंसान आगे दोलूं किया एनगे गुणवंतकु एनगे हितुं
ekantatta qabulukon enage gunawantakun ada kuranjihe kantattake wa dekari namadu qaim kurmaki enage hashiganuge gunawantakun kuranjihe kame namadu kurmaki enage hashiganu gunawantakun kurangoi kame ei khassako enage hashiganuge gunawantakun kurman aisawa alukame ane rukunaki zakat dinu gulifawani enage mudala faisaya ei enage mudala faisaya khasa kuraifawa rukune ramadan mahuge rodai sumaki enage nafsa gulifawa kamen ehe namas namada tafatu alukame ade namaduga enage hashiganuge gunawantakun ena namadu furihama kure ehe namas ei ena amalun kura kame enen amuru evigen wani namadu kuruma ya khilafa rodage alukamaki ena kantattakun duruwan jihe kame ena e manavegen wani kantattake kuru roden hure kantattake kurumun ena nafsu ena manavegan jihe emo rodaya namaduga wa tafataki namadaki enage faratun gunawantakun kuruman aisawa alukame rodayaki waki kantattakun manaveganegen enage nafsu ekantattakun durukoggen ena furihema kuranjihe alukame mi huriha gotaka mikantatta Allah subhanahu wa ta'ala levumuge hikmataki insana imtihan kurebu Allah subhanahu wa ta'ala hustahiba odigembe e ilahu eki goygotam mi insana imtihan kurebu mattaka den annani hajjuge alukamaki enage gunawantakuge enage faisage gotunna adi enage hashiganuge bæveriun ega himeni alukame e alukon korumattaka enage moda bayfaru heda kuranji adi hamaya ko amali gotun enage hashiganu ekamuga bæveriwa alukame ademi rukunta islam kamuge first rukun wengiru mi first rukun tafadu kantattaken insanage faratun beenum wa gota sharo kurebuge hikmataki insana imtihan kurebu ade mi rukun takuge himenigen wani mativeri wegen wa hikmettaki ena lobiwa kantattake kuru ena beenuwa kantattake lobiwa kantattake kuru lobiwa kantattakakun ena manavegatu adi enage hashigandun ijtihaduko hashigandun kantattaken hasilu kuruma masekki kuru ema miga mi himenani tinkame ena lobiwa etchin ena haradu kuru ema insana wara boda lobi kura etchin modalaki insana yaki muda ekko jama kurma lobi kurami wa innahu li hubbil khair la shadid ema fasa ekko jama kurma ki insana lobi kura kame wa tuhibbuna al mala hubban jamma adi muda fasa ekko jama kurma tibami hun lobi kurama ema ena lobi kura etchen ena mejeheni Allah taka heda kura ekamun bayan wegen dani ena Allah taala dekewa lobi ena mudadake lobiwe ehen namaves Allah taala amuru fulu kurevumun e amura tabawumuge gotun enage mudalun wajib wegen wa zakain ena neruman ena maccan amuru wegeve den annani ena lobi kura kantattakakun ena manawegatuma ena imtihan kureve rukune ei ramadan mahuge rodhifu wata rodhifu ade amuka sunne rodya farad rodhifu man enage faratu ekan aisa sharo wegen wo enve qudusi hadis ke innani rodaveriya behegatu annani yada ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli rodaveriya enage keum buima shahwe enage edum verikan ena du kollani timan ilahatta ema insana ge nafsu kewman adi buima beenuwana
enage shahwat terikam fudduma beenuwane emmeha kamakon ena manawe gannani Allah hattaka Allah taala ge amru fultaka kiyama mumu gotum emami rukuntan Allah taala sharu kura viru mi fasrukun Allah subhanahu wa taala sharu kura wa famani ekiyeki goggotun insana imtihan kurabu mattaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.